Reis İbrahim Bilmez yek ji parêzerên rêberê PKK Abdullah Öcalan'e em ê binêrin ka ew weke wê bîroya ku jê re dibêjin bîroya hiqûqê ya sed salê çi dibêjin rola wan wê di vê meselê de çi be? Tu bi xêr hatî bi rês? Gelek gotegot hene tê gotin ku van hevdîtinan ji beriya salekê de dest pê kiriye. Cengiz Çandar jî ev yek gotibû gelek kesên din jî gotibûn. Hûn agahdarin gelo weke parêzerên Abdullah Öcalan bi rastî ji beriya salekê ve hevdîtin tê nekirin? Öncelikle teşekkür ederim. Despeke spasiyavat kim bu ve derfete. Yapılan çağrı geçen hafta Sayın Hoca'nın tarafından yapılan çağrı gerçekten tarihi önemi olan bir çağrı. Bori kırbrasti bangaka diroki bu. Bu yani karabe ve bengaha despekerina serdama demokrasiye u aştiye. Az karım ve berse veya jvara bejim. لإمرالية براستي بواجهك تجريد كود ديرو كده نمونه ونبو هبو ونهاجي بردوامه أموك بارزارين ويجي ما نكرب بيواندي بإمرالية برز أجلان را بكرة ما نكرب زانياري دربار تندرستيا ويدا جيوار بكرتا وكه هونجي دزانن شاندکه کج سیاست مدارم پک دهات و حوالک می پارزر جی لگلوان بچون و هفدیتنا سیام پیرکرن ما پیشبینی دیگر که کدنا برای دولت و برای جلان داده هفدیتنا حوالی نوین پارزر آماده بون؟ Son görüşmede هفدیتنا داویدا حوالکی ما هبو حوالکی می پارزر هبو جبر ویجی اگر پیواجه کا وها نها هیا هل بد و بنگه کا و هبه دنبرا دولت و اجالان و پارتین دن سیاسی را دبک و هفدیتنک پیشتر هبه و یا راستیجی اویا و گوت حوالکی ود نوا شاندا داویده بو جبو چه پیوست هات دیتن مثلا پارێزerek جی دوی شاندا داویده آماده به هنک مثلا حقوقی هبون tabii ki birçok hukuki هلبت گلک مجارن حقوقی هبون بخواد تجرید سر خواه لدجی حقوقیه برز اجالان گلک دوزین وین که ها لدادگه اوروپا دوزاویه و تجرید بخواه مجارک حقوقیه و پارێزەر لگور یاساین ترکیه مافیوان ها کد بچن موکیلی خواه ببینید دوی مافی مهب یا کم هر روز بچن برز جالان ببینن مافی پارێزەر برز جالان ها که هر روز لوه داره بچوی ببینه ها و جاره سود ورگد و تشتک گلک آسایی اف جی ایروپی و کنگی هون بخوازن هونه کاره بچن ببینن؟ biz geçmişten bugüne kadar bu tecrübe beri hatta îro serlêdanên hevdîtinê dikir weke çar parêzer em ê vê heftê jî vê serlêdanê bikin hefteyên pêş me de jî em ê bikin eger dê pêvajoyeka wisa bikevne divê ew şertên tecrîdê ji holê bêne rakirin êlde jî Birêz Öcalan divê hem bi parêzerê xwe re hem bi malbata xwe re li gor yasayê bikaribe bicive û ji aliyê siyasî ve jî eger ku de ev pêvajo serkefti bibe bikaribe serkefti bibe divê Öcalan bi gelek aliyên civakê rewşenbîr û nivîskaran ra hekaribe hevdîtinan bike divê ev şert bêne baştir kirin. Yan tu xeberek ji we re nehatiye bibêjin ji we re bibêjin amade bin êdî di dema pêş de meselen hûn ê zêdetir biçin û bên. Ekstra bir şey gelmedi ama biz her İşte zaman ki hazırız. ekstra nahat beli em berdevam amadene و em her haftaya serlêdanên xwe dikin û em bi salane çaverê dikin û ew mafekî xwezayî ye lêbelê tiştekî ekstra ji me re nehatiye gotin Abdullah Öcalan jî peyama xwe de her çiqas nenivîsan dibe jî lê ji sirri Sûriya Önder re gotiye divê bingeha hiqûqî ya vê meselê were danîn. Mebesta wî ji wê bingeha hiqûqî çi ye gelo divê kîjan gav bêne avêtin ku prose asantir rehettir bi rê ve biçe? Bu aslında çok geniş
bir mesele. Müjaraka gelek berfreha ev pırsa dibin mesela Kurda yani sedama heri mezinci ne hukukiyek ha yani ne dadmendiyek ha ne buna statüya Kurdan ne hukukiyek mezine ne buna sedama ne buna demokrasiye ne hukukiyek li Türkiye yani girtina rojnamavanın Parızaran u parlamentaran ne hakukiye Türkiye u Kurdistan'ı perskireka kah ne hakukiye haya duvarı hakukiye da ji bireze calan ev kirko dve gelek tişt benekirin u gelek sera rast kirin yasayı benekirin ayrıca yeni yapılması gereken u her vahat ve yasayı nuji bene derxistin jibo demokratik buna Türkiye jibo çara serkirina pırsa Kurd u banka ke muruf çavarina ka ku hartış cevkava çevivet ve henek tiş bene guhartin هذه ku devlet bahçeliş destpeke ve bahstike got eğer ku bebeje medawil peke ki aniye dikare sudej mafeheviye wergire ve serile daye tabii ki var. Elbette haya. Türkiye'de yasal olarak yapılabilecek şeyleri yıllar önce tükettik zaten. Mel Türkiye hamur rekarın yasayı bir salın peştir da dana berxaya hem duvarı makamın adli ve hem jiye idari ilçe saziye wan habil mesarile dana peştir Türkiye davi bujime mesalil dadgah Avrupa'ya mafen mirov jida dadgah mafen mirov ya Avrupa beri 11 salan 2004'dan bir yarek da got ko brez öcalan yani hapse konmuş olması işkencedir. Yani bir yara girtana hatta cezaviya İmraliye işkenceye و پشتی کو ترکیه بریار جیبجی نکر ما بریارا دادگاه ما فی المروی اروپای برا کمیته کنسای اروپای اونها اولوه داره ام چاوره دیکن سرلیدان ملوه داره بردوامن ما حمود تشتن یاسایی رکارن یاسایی کرنه تشت کنها گله که حسان اوه کنها دوی پارلمانتو یا ترکیه کم ببه جبر که هم او فرمان دستوره که ترکیه و هم جبر خاله 119 که تگوتن دادگاه اروپا جیوه که دبیجه ترکیه به هزاران گرتی جزاین حتی ورگرتنا دوی با همیان او سراراز کردن یاسایی بکردن جبو چاره سرکردن پرسا کرد برای دموکراتیک جی دوی او سراراز کردن بنکردن مثلا وجبه زنمی مثلا ریکخستنا اینفاز یعنی و ساکنها بحثاوی تکرن دبیجن و هنک گوهرتن ریکخستن تیدا ببن اگر او گوهرتن ببن و عبدالله öcalan جی لخوا بگیره او جی تیدا به biz o değişikliği basından öğrendik fakat ما او گوهرتن سر مدیای بهیست قاسم سر مدیای بهیست او سراراز کردن که اینفازه و جبوی دما کرونایه و اوایجی تهمت بارن توان بارن عدلی وردگرن جبر که سیاسی گرتین سیاسی دو چارچوبه دا نای قبول کردن ده هر سراراز کردن دا گرتین سیاسی در وای چارچوبه دا تنه گرتن و جبو ما فهویه مروف دکاره لپارلمانتوی یاسای دکه درخینه بگوهرتنا چند خالان تکه جی داخیانی خودت بیجه جبو کو اف بی واجو بکیجه انجامه که دوی شرط و مرجن ریبری ما بینه گوهرتن دوی بکار بب آوائه که آزادتر کار بکه و سرپرشتیا وی ایشی بکه بدیتن آوه آماده کاریه که چاوان حال ایمرالیه دبه و شرط و مرج ایمرالیه بینه گوهرتن و مثلا خانیه یان بحثا ویلایه که تیکرن و وره آوا کرن جبو بکار بب آوائه که راست هر کسی ببینه و سرکشیه جی بکه az önce bir soruya cevap verirken tamam barsa persakeda be kurtasi got yani zanyariya ki dest medanine le belel gor rih pe vajoy eğer guartına kamazın de çebibe
ام بحثا پرسا کرد یا 100 سالی دیکن اگر ده چاره ساریک هبه و رخصتنا که وکا پکک چکم خداین خو فسخ بکه او ند بتلی بازدان اوج ببه دوه هنک تشت بینه کرن و نه پیکاره که برز جالان جد نف 4 دواران داوه یکی بکه دوه شرط نیبینه باشتر کرن به مروارا پیواندیه بکه و هنک دستوردان هم بکه و هیویا مجی اوه جبر کو پیوستیا حمو ترکیه و روجلات ناوین به چاره سریه هیا و اگر اف پرسکریکا کور کو به چاره سر کرن ل ترکیه پرسکریکن حمو آلیان اتنیکی و اولیان علویان به چاره سر کرن و ریا روجلات ناوین وکه ما وکه شان اما سردان باشور کردستان جی کربو و مالوه داره برز مسعود بارزانی برز نیچروان بارزانی و برز بافل طالبانی و قبات طالبانی دوان هفتی تنان دا جی گوتم که ده پشگریان و پیواجوه بکن و گوتم که اف چاره سری ده هم با حریم امنه و همو کردن ترکیه و روجلات ناوین دما پیش دبکو هون کاربن دی یکسر به تلفونی جی به عبدالله جلان را باخفنج بر چونو هاتنا ایمرالیه همی جاره براستی هنک جاران کش و هوا دبه سدم هون نکارم بچن هنک جاران آستن گندن درد کون و خطه که تلفونی راست راست دنافبرا وده هبه aslında formüle gerek yok. Yani peyusti bir formüle nine burası. Ev mürofin ku cezayen hatta ji vardigrin. Mafin wan hana ku parizaru u malbat khara bağfın lel imraliye evnaya cib cikirin. Ev ji deve mafia parizara ha ku harroj biçem muvekkili xabe bine meserledanin xaykırına u em hevit ki ku deve demme da biçen ve dere brez canan bebin. Ofisa hukukiya ku yekser jboy Abdullah Öcalan kardike. De plana ve de heye hun biçen seredana aliyendin yen mafnaslı Türkiye bikin de derbare pevajoye de zanyariyan bidinwan gotu beje bikin ka dve çibe kirin danustandın elgelwan bikin. Tu plana ke ve bir rengi heye. Biz ofis olarak vaka ofisa em sala nodu nahan va dixabitin ve em parizeriya Brez Öcalan dikin û dixwazin pirsgirêkên wî hiqûqî çareser bikin û em dizanin ku Brez Öcalan ne girtiyekî ji rêzê ye û diwarê çareserkirina pirsa Kurd de kesekî karibe çareseriyê dabîn bike û ew şiyana wî hêza wî heye û di vî warî de jî muxatab tê wergirtin me ev demên berê de jî dît em vê tiştê zanîn û em zanin ev misyona wî rolekê erkekê dide me me berê jî kir me hevdîtinên dîplomatîk û bi aliyên din re kir em ji medyayê re axifîn me nivîsandin em ê di vê pêvajoya nû de jî çi ji destê me bê divê dema tecrîdê de ku kesî nikarî bû biçe îmraliyê pêwîstiyên şexsî weke numune Cilûberg çawa digihîştin Abdullah Öcalan tu xetek hebû rêyek hebû hûn pêwîstiyên şexsî pirtûk bin Cilûberg bin tiştekî din be bikînin îmraliyê. Şöyle söyleyeyim. Bir kere mehecarê em çune Bursayê ew pêwîstiyên wê pirtûk û wekî din radestî berpirsên girtîgehê îmraliyê dikirin hem ji bo Brez Öcalan hem ji bo sê girtiyên din ewan jî dibirne girtîgehê. Brez Öcalan guhna da ve Cilûbergên wî baş bin ya xwarina wî ya şert û mercên wî bin. Wan şertin eşkerî da rojname we jî re dibirin tiştekî dî we nikarî bû hûn bikînin. Me kovar û pirtûk bi taybetî û car caran jî dema pêwîstiya wî hebûn berpirsên girtîgehê ji me re digotin car cara Cilûberg hebûn jêra dabîn dikirin. Zaman zaman alıyorlar. Car caran ji me re ku pêwîstî hebûn digotin me jî dabîn dikirin û bi radestî berpirsan dikirin. Gelekî spas birêz İbrahim Bilmez parêzerê rêberê PKK Abdullah Öcalan du mêvanê me bû zor spas. Ben teşekkür ederim. Ez spasiya we dikim her hebin